Siya ni Aimee, adaan dua nga anak. Ngam saan miya kaden na ti ama, nagiti anak ko. Tapno nalawag ti amin, rugyat kag salaysay, idi awan pay anak ko, ngam addan relasyon mi kani Ricky. Bueno, gagayem, intay denggen ti panakay drama, ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam tayo. Ani Aimee. Ne, api nga pulpulis ka, papanam Ricky. Di mo't imbagakan ka, pumanawak mo't la adagos na dapat duty. Anya, inton bidat la ko man Sana mabalin. Sana bali. Agsubli ak tumanen inton maminsan na bigat. Okay? Mawatam ko mati trabaho kay Aimee. Please. Kumusta nga tan ni Aimee? Kailiw kundi buridik nga anak talakay. Di awagam iti cellphone na. Sabali mo't laang ano iti personal. Di mo't lang aminin agawid. Un nga rod, saan ka nung amin na makaali ti bakasyon na? Tay stricto ti amo na, iti pagpapayad na ka sales lady. Ay, nagadayon tumat tinapan na nagtrabahuan. Un nga rod, nakakaasimot di anak ta. Ni, si Kamat, apa hindi kasi mruk ita iti trabaho? Kat no day off ko ita. Una niya. Sabado gayam ita. Si Kangay? Agrubrubat na. Ngam nasapa pa'y. Iso nga ora inton madamdaman ti panagrubat ko. Ay, kunakno kaduam ni Insan Ricky. Nagsaor nga ro dadya akasinsin mo. Pinmanaw mo't ladagos idirabi eh. Mga 15 minutes na lang diti dagos ko. Anya? Lukasta? May laimiliw jay loko? Angam amom, nagrigat gayam ti kas di a profesyon na. Nagrigat gayam ti may sa apolis. Kanin na amin ti oras mo. Ha? Kuha, musaktisig ka? Sinakon, tamang sapolak iti sana kaskinkwan na. Saan napatag-una yung tinobyo kanya. Ay ayatag ni Ricky. Api ko maasinaan. Kasanon no agsikog ka? O di na saya tapno adanton anak ni. Ha? Oray tapakasaran naktumat ni Ricky. After 2 years, taagor nung kami pa'y adwa. Anya? Oh, si Kamat gaya minsan. Sumerka Agyaman na kinsan. Alam na to eh. Ha? Nagsweldo ak. Sa gimbata nga kiti parakin ka. Oy, insan sarda nga mon ti kastangar aramidam. Anya dayta? Suhol manen? Saan mo ta insan? Basta sarda nga mon tar aramidam kini Aimee insan. Kaasim di gayem ko. Please, gaya, insan. Siyak ti kasinsin mo. Siyak ati ayunam. Uwin siyak ti makon konsensya ti kastangar aramidam. Inosente, di gayem ko. Ngam luklok kit din. Unay lakit din ni kasinsin. Ay, ayatak mo't di gayem mo. Ngam, kasanon no agsikog. Panawam to, kasta ka di? Saan mo ta? Nya saan? Sigurado akas ta ti mapasamak, taad dakit nga rod asawam. Kasanon, numaamuan ni Risa nga asawam. Sapay apera da dyan nga asungot nga asawam. Saan mat siguro insan gaya? Amumatan to'y kasinsin mo, nalaing nga gilimad. Di naktumatiliwan ni Risa. Saan to apulos? Bulodog man ti cellphone mo, Ricky? Papaya Risa. Basta, adala kita Aman, lobat. Yig mo tayo church ko. Sakton na madamdama. Abay, di mo kaya't nga iti ti cellphone mo kanya, Ricky. Aday lang lamang mo? Awang, anya kumamat nga eh. Maamuak lang ang babae ka. Isagunot ko ti babaim. Isagunot ko nukunak. Aramidak da ita. Hanggat atap kamanan iti awan. Aguli makamalangan, Risa. Honey, apay no umyan kamot ita arabi idito'y dagos ko. Manipod nagnobyo ta. Ulos adi ka naturog dito'y dagos ko.
No umay ka, apag-wait ka na. Nasayaatan no, ado 30 minutes apa nagtali na mo dito. Ani, amumat kan ti may sa apolisa kas kanyak. Awa nagbati nga oras ko para ti pamilya. Diyak laing pagaro. Nagrigat maggayam ti kasta propasyon. Kasanon no adan to anak na. Nagpamilyakan. Ti awan ko ti oras mo para kada kami ang pamilya. Sabali matan, ano danton anak na. Sabali asaritan na itan ay mi. Sige, mapano ko na. Bye. I love you. I love you, man. Agan anak ka. Uwes ka. Agan anak ka man. Ay, mi. Umayak man, sister. Nagrabi ikan. Umayak man makiturog dito dagos mo. Tado ti sa nga ilimiita. Oh my God, tapnada ka to ha. Amon, nagkapo ni Ricky itay dito eh. Ha? Ay, kastaya. Ay, masuro nagkadagajay sa nga ni tatang ko. Tila isang sangpot na abarkada na. Sapay no kasi nga gisangpot iti sa nga ili, kat agpatpat nagda nga giinom. Makapuyat da! Apay, sister, saan ka mauma iti kasta sitwasyon mo? Sitwasyon nga? Ti relasyon nyo kini Ricky. No umay, apagbiit laeng, di mo pa yung makaistorya mo. Wan nga ron. Ngaman niya nga eh, masapol apilitat nga awatan ay ayatak ni Ricky. No ay ayatam ti may sa atao, nakasagana ka ngagsakripisyo para iti relasyon mo. Ay, Amom, masyanakin ka. Kasano nga tada ito eh. Oh, apay amariribukan ka. Kan saan mo mat-aparikot da ito eh. Kan may sa, okay lang ang kanyak da ito eh. Tinapatag, dinak isuksukat ni Ricky. Basta, jak amo no kasano ti panangibagak iti da ito sister. Jak amo. Ricky, masiku ka. Duwan abulan. Oh, kasta ka di? Agkasarta ko man. Kwan. Mauwan ami, wan. Agkasartan to. Tulungan na gaya. Apay asaan matan nagpakpakita ni Ricky. Manipod nagsikogak. Umadanin ti panagpasngay ko. Di matong umayan dito idagos ko. Sister, pakawanan na kadia. Nagbasulakin ka. Nagilimod ha. Kinapod no na sister. Adan asawa kan talo apoto pinsan ko. Jak na ibagakin ka. Laplap dan nagmat ngamin. Maipit ang sister. Iso sorry. Apay anaramid na ti kastoy kanya. Apay. Ricky? Pangtadam ka dagitoy. Bado ti maladaga dagitoy Apay pinakibiyangam na kita. Akin kukuha ka dagitoy kunak. Te gayam ko. Sabali ti agparparik na kanya. Adda milagro nga aramida man niya. Agsagana ka, Ricky. Sorry no, itaak lang agpakita, Amy. Sorry. Lino ko na, Ricky. Awanan kay tibay. Naamo akong ti amin. Pakawanan na ko ma, Amy. Promise. Saan kayo abay-bayan iti anak ta? Ikarekta ita, Amy. Ala! Kunat mo nagsina kayon? Jakmat mabali na sinaan. Saan anak mi? Bruha! Sinamon! Intun ko nagsikog ka manen. Ay ayatak ni Ricky. Nailaw anak kon. Makaam mo din. Ituloy kon. Tawanan ti ser-serbi ti biyag ko.
Dayjayan ni Ricky. Kung nagtupay kat, pagno ti atap ko. Dayjay, simrak iti dayjay abalay. Surotak ti awanan bain alalaki. Mi, patataway mi. Ang mga nanigaya dayta. Mabit lang tayo nakitaan na. Ada ni Ricky, ading? Juan, sino kayo? Sumrak kayo, Kung nagtupay kat, Ricky. Anya ti kaya tasawan da ito'y? Asino da ito'y a babae, ha? Babaeng? Kat anak yun ay tangaw, bing? Risa, di ka agiskandalo dito. Awanan kayo iti bain! Umay ka, babae! Una yun ti kasta langam, Amy. No kung nagtumot ngamin na sinaamon, ngam intuloy mo pa'y matlang amin tinakirelasyon. Gay, kasano akpayitan? Kasano kami ni di anak ko? Ay, ang tinasayaat. Agawid ka langan. Taawanan ti maganab mo no ituloy mo pa'y ti makirelasyon iti kasinsin ko. Tano ti suporta ti ubing, nakasagana matamangtid ni Ricky. Saan ka di? Juan, kasta tinaibaga na kanya. Agdarong ka nung amin ti asawa na di kami agsina. Unay gaya mo ti kasta ang bambanaga mi jay syudad anak ko. Unay yun. Pakawanan da ko manana. Pakawanan da. Alaan niya nga ron ngay anak ko. Adaditaan. Awan ti maramidan tayo. No di kan tumot ngamin na ganin anad. Tatang, masikugak manan. Anya, nagpasikog ka manan. Sino ti ama ti sikog mo? Timatla ama ti imo na nga anak ko, tatang. Nakargaan na ka dyan kamo. Anya? Garanggan kamit ngamin na babae. Amom lang aruda na kasjay. Intuloy mo pa'y latin na kirelasyon kan ko, ana. Garanggan dyan. Nagpas ngayak iti may kadwagon daway, Mr. Lonely. Aging gayta, saan pa'y nakita ni Ricky ti may kaduwang anak mi. Ngamket di, agtultuloy, ti palagpawpawit na iti abasto, apara ka nagitubing. Oreno kasta, naragsakak lata, ta saan namat abaybayan dagiti anak na. Ita, dagiti duwa nga anak ko, ti inspirasyon ko iti biya. Siyak ni Roda, nasapaak anakin nobyo. Iso nasapaak met anagsikog. 15 ti tawen ko, idi sikog ko ti anak ko iti nobyo anang panaw kanya. Inanawan na kat dinakon sinobliya. Gapo iti dayta, simreka kas waitress iti maysa aklam. Bueno gagayem, intay denggen ti panakay drama, ti pakasaritaan, ngayon patulod ni pagayam tayo Roda, di ti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Roda, nakasarita na ka kanin ni boss tayo dito club? Juan, dyan Okay, ayaw din bagala. Kuha, alalo ko yung nakmarog nagbalin a dancer dito club. Dumakali kita, numanugot kayo, di ba baga ni boss? Dyan Mayat kami tan. Kita na. Kababaan, isang aribo ang mayawid ko. Manipod nagbali na ka-dancer dito. kasla kayat ko malagutin. Kani, dumagdakal dyan ako. Wanan. Praktikal ang tibiya gitar, Roda. Mayat kan. Tapno damakal mo tibirok mo akas kanya. Dakal namin tititib ni boss kadagiti dancers na. Sabali pa'y nagititip mo iti customer. Agpanunod ka ana imbag.
Ay na, naibos man ang tigatas ti anak mo, Roda. Oh, adtoy, nanang. Da kayo pala ti makaamo amapan ko matang. Ano sa inyo pala ang ti maititid ko? Dain doon sumaruno, dumakal doon na ita. Apay, in nga to dati speldom kaswitres. Kuha? Oo, nanang. Maikan kami kano iti-increase. Ay, kat nasaya at ka, anak ko. Madamdama, ag-eskwelan ton di anak mo. Ay, wan nga rod, nanang. Ay, pasensya ka na kong Saan ka matulungan amang tamo matadakas kanyak ti agpando. Gapoy ti sakit ko nga asma. Wan, nanang. Talaga adyak kayat ngagpano po. Pag yamanak ket di at ipanangay aywan nyo iti anak ko. Dakulan at tulong mo dahi na kanyak, nanang. Isungawan ti pagdanagan nyo. Tasyak ti makaamong agsapol iti pagbiag tayo. No si bibiyag kumapay dahi di amam. Nalapit. Saan akastoy ti panagrigrigat ta ita, anak ko. Jana, please. Tulungan na para itigayam mo. Kursunadak launay namin. O di, agdatong kakankuhan, Jeff. Amang pabayaran na klayan, Jana. Imposible mo't Nagtar ka? Bayang ta siya ti makaamo amang ilakad kan kakiniro. Tulungan ka. Agyaman na, Jana. Agyaman na. Amangan magbabawi ka, numaamo ang tikinata ko, Jeff. Anyat ket mo sawan. Ken may sa. Ure asino ka pa. Ayatan kan tulatao da. Nga oray ibagak na dan may sa anak ko. Uray pa Basta'y ayatan ka da. Awaraan niya mga pinapalabas mo. Jeff. Ibilang ko kas pudpud ng anak ko tanak mo. Basta atlo na Ruda. Kad, amo tinobyom ti maipapan iti napalabas mo, anak ko. Wan, nanang. Maawatan na dayta. Nya, kita ti pakiril-relasyon. Amangan no maulit tinapasamakan ka. Mariknak mati kinapod na ni Jeff kanyak, nanang. Pagkat adinak to alililawan. Roda, sila ka sumaron itin tablado. Ate, nagsasakit ka. Masitog. Anya? Amo ka din ni Jeff, Rita? Wes, yung apaman ang ibagak kasi saan madala nagpagpakita sa niya. Kasta ka din? Oray siya, Jack mo ito makikita ni Jeff. Madanang ganyan. Amangan na maulit sila kasama kayo. Amangan na pa naman. Saan mo siguro? Nanay, ag-relax ka pa ilan. Di ka nagsalit. Kani, ur-urayon lang ti sumarunong agsala iti entablado. Kaman kan. Kaasimat nga rod ni insan ko ante. No, pinanawan man ang tinobyo na. Wen nga rod. Sapay, masigog ni Roda. Ay, sapay la kumata, makaamiris matla ang tinobyo na. Kat itakder na di kasinsin mo, Juan. O, naimat nga miran, tingasgasat ni kasinsin. Tapi no, pagikatan nyo ni tiklab ang pagtrab-trabaho na, ante. Isumot nga rod ti kayat na. Sana bali ata para serve matla ang iti arak. Ay na, ante. No, diyo pa yan mo, siya akong timangibaga. Iti? Saan la waitress ni Roda iti club ngayon na? Dancer pa'y. Ha? Dancer? Dahil ibagbaga da solo dancer. Nakatupis lang, kabayatan ti panagsalsala na. Anya? Nahiejak mo akas tagaya man ti trabaho na. Nahiejak mo. Nakastrikat namin din iti club nga ayan na. Adi na amo nga daki jay. Saan na panagnagak ti amin, ante? Apay pagikatanda, katdakal ti swaldok iti trabahok nanang. Nang runakat ka sa pulak man itan ti kwarta, tamasiko ka. Ay nga din ti araramidam.
Agsalsala mo't gaya man ti trabaho. Madi ati kasta. Nanang, awan dakas iti dayta. Agtrabaho tabasit pa iti tiyan ko. Intundakalan, isuntun ti panagsardan ko. Agsubli tumanyan. Anyat ko na ni insan Roda, ante. Ay, di namot kayat, Juan. Talaga siguro nailasag ng tikas di at trabaho na. Awan mo ti maaramidak. Taiso mo ti mangbibiyag kada kami iti apo. Sapay, ada sakit yun, ante. Apaman ka no adumakil ti tiyan na, agsardeng. Nga magsublinto ka naman na iti trabaho na. Anya? Ay na, maasya anak ka ni Roda. Tuanton ti anak na. Ngam agpada a pinanawan ti nobyo na. Insan, kita ta nagpasngay kan, anyat plano. Agsubli iti trabaho, insan. Anya? Di ka palagi katijay. Agsapol kan iti sabali a pagtrabahwam. Nalaka at trabaho day dyan, insan. Kandakal ti kita. Talaga saanin ang nagpakpakita ti ama ti anak mo may kadwa? Saanan, insan? Awanan bain mat day dyan. May samat ama nangan lilang. Awanan bain alalaki. No kayat mo insan, at pangisarkakin ka. Sales lady ti department store ni boss agayam ko. Saanan, insan? Agyaman naklaangan. Ngam soblyak ti sigud at trabaho. Ta sigurado ti kwarta ijay. Tiyak kayatan ti makirelasyon na. Taamangan lumapasamak manan ti pagpulpul na. Sabali ka dagiti dua lalaki ng lokokan ka, Roda. Napod mo di kanto panawan. Promise. Amok-amok po na ito na. Ngam, duwan dagiti anak. Tapno mamati ka kanya. Agdanatan kasagasawa. Di kanto panawan. Promise. I love you, Roda. Please. Ayatan na kumamit. Agdan na kamin kasagasawa kini Roda, nanan. Apay, kaya't mo ti anak ko kat duwan ti anak na? Wananang. Apay no, saan kayo nasumina? Dito yan balay ti pagnaudan niyo. Nasaysayat no sumina kami, nanang. Tapno masuro mi ti agpamilya. Kasano dagiti duwang ubing? Alaan mi, nanan. Anya, Ibilang ko kaspudpud nung anak, dagiti anak ni Roda, nanang. anak, no sumina kayo. Apay no ibatim ti inauna nga anak mo. No adamat kadkadwak diti balay. Sige, nanang. Kunak adito'y kaming nga agnaan. Namdimat kayat ni ma. Sige, makaamo kayo nga ron. Di ka agdanag, nanang. Tamang tidaklat ta iti abastoy iti inauna nga anak ko. Di may kadwa nga anak ko ti alaan mi kinima. Pag naudan yung nga rodan ngay. Ijay balay damak, nanang. Kwartaman, Roda. Ha? Apay man nanti kwarta. Pagbayad ko ito utang ko. Naabakak iti sugal. Manan? Utang mo langan ti papapanan ti matmat gadak. Aganos ka. Di ka matlangaminan agsapol iti panggadam. Kahit asino nga rod ti mga iwan iti anak mo na manggadak. Nagyaman ka, tanagagatak ang mga iwan iti anak mo iti sabali a lalaki. So aganos ka, manggad ka, nasyak ti mga iwan iti anak mo. Kumusta kayon kinimak, Roda? Dahito, agan-anos iti danana. Ha? Apay? Ay, jak laing pagaro. Super sadot matgayam da at tao. Anya? Di na mapanunod agsapol iti trabaho na. Mangnamnamalatan iti matmat gadak iti club. Isunsamat yung mga iaiwan iti anak mo amay kadwa? Saanan niya? Ibagbagan na ladait na. Ngam ni katugang ababa iti pangibatbatyan na iti anak ko. Nakas di arumor amapan makisugal. Anya? Ay, sugador pa iti loko alalaki. Ano sa munang? Tinapatag, di na ka pinanawan kasi tinarami dagi tinagbalin a nobyong. Wan matkiti Ay, di na amot ti makitinulong.
Tijak kayan, isugal na tiit-itid ko ak kwarta kan kwa na. Ay na, nadyak la ay ayatan. Nabayagan a pinanawak. Inikat ako ni Jake Lam. Tadan kasukat ko nga aday nga upubingin siya. Bakit ako nun? Saan ako na mabalin? Kahit anyat kanan tayo nga rod itan. Sika kumamutan at timanggan. Anya? Ay, Jack na irwam iti trabaho roda. Anyat amok di tangay. Ma. Nukas na nga awanan ti panggadam. Agawid kayo langan iti anak mo. Di kay kabala na biyagan. Bagig tubay kat Jack mabiyag. Da kayong tulakid din. Ay. Agawid kayon. Tamapanak iti lugar da bayaw ko. Barang matulungan nak. At pagkwarta ni Jay. Di na ka din ay ayatan. Ay ayatan ka. Ngam di kay nga rod kabala na biyagan. Ngam no makauray ka, di urayin nak. Ngam no saktisi ka. Agawid kayo langan di balayaw. Total, awan mo't anak ta. Kan saan ta nagkalaysa? Siyak tay tao ang nalakamasaksakitan, Mr. Lonely. Gapoy tiday ta ang baga ni Mac kanyak. Jak nagpangadwa. Nagawid kami iti anak ko. Pimanaw ni Mac iti lugar mi, kitaginggay ta saan pa'y aragsubli. Mangipaneknek at talaga at dinakon paganano. Awan tinaramidak no di ti mga klon iti nagbanaga. Ita, darakelen lagiti duangan nakko. Uri kas kasano, may saksakad kumitlat ta iti para kadakwala.